Go home, sleep, don't do anything. Hano perezida w'u Rwanda cyangwa se umukuru w'igihugu yari ari kuvuga ati mwebwe mujye mu rugo muryame musinzire. Umve. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. Perezida akomeza avuga ati mujye mu rugo rwanyu muryame musinzire, yabwiraga abanyarwanda muri rusange ati nta kintu icyo ari cyo cyose kizambukiranya iyi mipaka y'agahugu kacu gatonya kije guhungabanya umutekano wanyu, mwebwe muryame musinzire. Anybody attempts ndetse nabwo yavugaga ati uzabigerageza ahita asa buriya hari ukuntu umuntu ahita acecekamo ariko ukahita wumva ko avuze byinshi cyangwa se byose ahubwo abisobanuye. when it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help. I don't need permission from anybody. Perezida hano yakomeje avuga ngo iyo bigeze ku kintu cyo kurinda kino gihugu cyacu cyababajwe igihe kinini nta muntu n'umwe nsaba uruhushya, wenda banze ngo yigure agire uwo abwira asaba uruhushya ya. Iyo bigeze ku kintu ngo cyo kurinda umutekano w'iki gihugu ngo cyababajwe igihe kinini nta muntu n'umwe asaba uruhushya. What we have to do to protect ourselves. Ati mu gihe bigeze ku gukora icyo umuntu agomba gukora kugira ngo twirinde nta wasaba uruhushya. Aho ngaho rero niho hagiye kwita twinjiza mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo turebe ese ubundi bihagaze bite. Ibuka gukora subscribe hasi aho ngaho, iyi YouTube channel nababwiye ko ari iyanyu, ubundi nze dukomeze tugende turebera hamwe uko bigiye byifashe hirya no hino. Mbere yuko dukomeza wenda ngo tuganire ku bindi cyangwa se turebere ibindi bimaze kuba muri uno mwanya ushize, mbere na mbere ka tubanze duhere kuri iri tangazo. Uyu munsi turi tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, hashize iminota mike cyangwa se amasaha make cyane ashoboka M23 Alliance Fleuve AFC M23 basohoye itangazo. Iryo ni itangazo rimeze rivuga ngo ni itangazo ritanzwe na M23 cyangwa se n'ubuyobozi bwa M23 AFC M23 bavuga bati turahamagara abantu muri rusange bose bakunda igihugu cyabo. Ati by'umwihariko turahamagara abanyepolitike bahemukiwe nyine na leta ya Kongo ndetse n'abagiye mu buhungiro birukawe na leta ya Kongo. Ati turamagara abanyepolitike bose n'abandi bantu ku giti cyabo bose, amatsinda aharanira uburenganzira bwayo yirwana uburenganzira bwayo ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwese muzi ko muze dufatanye kugira ngo turwane ino ntambara twemererwa n'itegeko nshinga. M23 buriya ntambara irwanayo ivuga ko ibyemererwa n'itegeko nshinga kuko n'abene gihugu bamba uburenganzira bwabo na guverinoma bo banemeza ko iyo guverinoma noneho itanatowe kandi babuze uburenganzira bwabo, rero bagomba ngo kuyikuraho cyangwa se bagomba kurwana intambara y'impinduramatwara. Bavuga ko rero ari intambara bemerewe n'itegeko nshinga. Hano niyo mpamvu bavugaga ngo turagira ngo mwese muze iyo mitwe yose iri muri Kongo yagiye ihemukirwa n'ubutegetsi ndetse n'imitwe ya politike bose baze bafatanye na M23 kugira ngo igihugu cyabo bakibohore. Ni itangazo rihamagara abantu bose batavuga rumwe na leta.